Maya pagat panapon po, mitipon tamo kaniting Lunes Santo. Ing manimuna king kekatamong kapag masusyan, Ireverendo Padre Oliver G. Yalom. Kilagyo na nigipam, poning anak, poning banal na Espiritu, ing grasya na ning ginutamong Yesu Kristo, ing lugod na ning Dios, at ing pamakyagom ning banal na Espiritu, mantabe kay kayungan. Kaniti pong Semana Santa o Banal na Paramingo, ing Lunes Santo, agkata nakatamo ning kakatamong Eucharistia, ban ikalat ing banglo, ning Ginoo karing sabla. Sadya tayong sarili tamo, makirap king malunusan at papamatawad a Diyos. Adwan ta kayan kayang pakalulu, pamamatawad at sikanan. Ginoo, ikang minutos kay kami,
mamatawad king metong at metong bayo kami lumapit king kekang altar, Ginoo pakalulo. Kristo, king krus kang menyawad kapatawanan para karing makasalanan. Kristo pakalulo. Ginoo, ikang mitugtog king espiritu para king pangapatawad daring kasalanan. Ginoo pakalulo. Ing Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluan na katamo, king pangapatawad ding kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alanganga. Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, alang-alang karing merito, ning pamaylasan ning bugtong mong anak, pagkalaman mo kaming panibayong sikanan, ulinging sarili ming kainan, alang daralake kami, nunemo pawang kabiguan, kingarapan ning dakalakalikaligan, ake kaming daralanan. Itiadwan mi keka o Diyos, king kapamilatan ng Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyang pon magari kambe mo, king kametunganing banal na Espiritu, manggaman king alanganga. Pamamasang iba't king libro ng propeta Isayas. Nga nang sasabi ning Ginoo, oy ning kakong talasuyong kakong pasignangan, yung kakong pinili at binakong matula. Kitmang king kakong upaya at kimbalang bansa, idala na ing ustisyo. Eya kulisak o itasman ing siwala na, o magsalitang masikan karindalan. Ing mebalbala timbu enepakyan, at ingundap-undap pasulu enepatdan. Karing sabla ibieno ing ustisyo. Eya milako kapanayan o minalug, at itatag na ing ustisyo king yato. Ing turuna panayan daring bansa, at yuking marayo. Lelangan nala ning Diyos ding banwa, at layong lidlad na. Inubod ni ing yato, at ding sablambage karing mabibie, dinina na lambi, at pangisnawa ring sablang tao. At ngeni ing Ginong Diyos sa sabyano, king talasuyo na. Ako ing Gino, ing minaos at minyew paya keko. Bangke kang pagsikapan king yato, matupad ing ustisyo. Kapamilatan mo gawang kong kasunduan, karing sablang tao, king kapamilatan mo, karing bansa sala ibeko, ding matara rin bulag kekalang ibuklat, at ibulos dingat yung pakaluklok, karing sukulan amaralumdum. Amano ning Ginoo. Ing Ginoo, yaing kakong sulo at kaligtasan. Idalit tayo po. Ing Ginoo, yaing kakong sulo at kaligtasan. Ing Ginoo, yaing kakong sulo at kaligtasan. Nino, ing kakong pitakutan. King panganib, ing Ginoo, ingatan ako. Nino, ing pitakutan ko.
Neng lalapitan danako ban paten, dingemayap ataw. Deting kakong kalaban at kapag kamwa, ilaring mismong mitakid at mibulang. Kubkubanda kumanding dakalakawal, kumurin mitakutan. Sagupara kako ring kalaban, ing Diyos yapamurin ing kakong panaligan. Itiyo ing paniwalan ko, takman ko ing kaya paning Ginoo, keting kasalukuyan a panahon. Manalig ka king Ginoo, mo pay na ning loob mo, at katatakot. Manalig ka king Ginoo. Makasadyang makiramdam kita, magsalita na ka, halipan mo makiramdam niya. Pakamalang kong kapatid, ang Ginoo, mantabay kaya kayo. Pakiramdaman niya iting pamipasyag, king maya pabalita, agpang kang sanuan. Adam Aldo, bayang piyesta ning pamaglagpus. Mintaya Jesus king Betania, ing balen ng Lazaro, api pasublian ng mebye. Pigsadyaring apunan ka rin, sinaupyang migsilbi, i Marta, at metong yay Lazaro karing kasulo ng Jesus king lamesa. I Maria naman kinangwayang kapit ng litrong mal apabanglong purong nardo. Kiskusa ne bitis si Jesus at pinulis na ladeti king kayang buwak. Sinalingal-ngaling banglo king kabilugan api bale-bale. Dapot ti Judas Iscariote ing metong karingalagad ng Jesus itang magtaksil kaya sinabi na,
Bakit emi pisaling atlong dala na salaping pilak iting pabanglo at may pamyela sa ringabli karing pakakalulu. Sinabi na iti uling atin niyang malasakit karing pakakalulu. Nune uling mapanakoy. Ya ing tesorero da at kukupit siya karing salaping kayang ingatan. Dapat nga ng Yesus, eya pakilaman, paboran niyong daptana iti para kingaldo na ning kanakong pangakutkot. Kaya beyula kabang panahon ding pakakalulu, dapat kabang panahon, kaya beyo ko. Abalitan da ring dakalahudyo, king at Betania, Yesus, sinya, mintala ka rin, emo king ulin na, nune banakit dyan naman, Lazaro, api pasublian ng mebye. Binalak da ring pamuntok ning pari, king papaterya naman ni Lazaro, uling king uli na, dakala ring hudyong kakawani karela at maniwala kang Yesus. Iti kapatading mayap ng balita ng kakatamong kaligtasan. Maya pa gat panapon po, kaya kayungan. Magandang hapon po. Ining misa tamo Lunes Santo, ang gaking Miyerkules Santo, medyo makabala. Huling hybrid dia. Eya mo kabud misa nun spiritual recollection. Ngara, akagistan tradisyon tamo, ing medyo ikabataying sermon, ing umilya banta lalutang migunam, manahimik, maglambat, king pamangadi, pamanyemba, at pamanalangin. Amen? Ngayang gata mo pong 12:00 ning bengi. Abe-abe kini, mamiro ko mo. Pakabantayang ekalupaning sadya, ban mas kakaba ing pamagsakripisyo tamo, pong pamanalangin. Atin ko pong meto nga seseng aso. Potang magmisa ko gwagwa, pitukito-kike. Paingat kay keng sekretaryo tamoy, Miss Ann. Potang ingatan de, edan ebring ibalik ka ko. Kasi aniking kaganaka, ing lagyo na nigi. Kasing memiya ka na, kumetong yung matwa, iniayag kas, iba't siya Visayas. At uling matuling ngining aso, nigi nga na. Manibat kanita, koneleko itang lagyo na. Baliyo po, ani kasikat kening eskwela, gawa miyang mascot, king university. Kasi talagang mayayaman ring tao. May itong ka ring makabilib kang nigi, tangaso, ani ka sikan pamaw. Ani ka sikan pamaw. Makanyan lang ano ring aso Atin lang makanyan na upaya, skill. Atin lang makanyan na naturalesa. Tang ing pamaw da, multiply ming pilang beses ing pamaw na ning tao. Nya, bayo ko pa man mira sa eskwela, potang linwal ko, limbawa ngayon, migmisa, potang bayo ko pa miras king gate, makabuklat na yun gate ng eskwela. Magtaka ko paniyang makabuklat agad, dining security guard, agad ding bubuklat. Balo da po kano potang padatang na ako. Balo yun ang bakit? Iningaso, lalakwan kay Karela, tatalakad na 100 meters away from the gate. Iako pa man makalto, Karela. Iningas, sumalis was na dahil pa indaton kakong ning alam patugot. Kaya nga daring security guard, nandyan na si Father. Nandyan na si Father. Buklat din itang pasbul, itang gate, at wapin, pilan mong minuto, at tuna ako. At dining gwardya, ano katula, kasi atin lang sensor. Baluda po tang malapit na ako po, tang daratang na ako.
uli nanining sese kung aso. The sense of smell and the sense of presence. King aso. Sana tinta mo naman makanyan, po. Super power, super talent. Tang ababaw me, balo mo yung presensya na po tang atsune. Yung tao, halimbawa po tang daratang ning manying ilutang, bayo ya pamiras kempasbol, makasalikot na malapit na 100 meters away. Baho mo na May ka-warning na. Sense of presence. O ning, atintangan po kanong makanyan, pero kasing sikan ning king aso. Lindam yun ita? At kasing upaya ning king aso, tang sense of smell. At madalas, mo man ayalata. Pero, lenyo, bayo ta pa magsalita, ababalo da nakatamo naman ding tao. O mas din kami, ababaw da nakatamo ring tao. Akikilala da nakatamo. Nakikilala na tayo. Hindi pa man tayo nagsalita. Akikilala da nakatamo. Sense da nakatamo. Halimbawa, abalo da ring tao nung maga nakakao strikto. Agyang ka pa man magsalita. Kasi kanitang sense ita. Halimbawa, king panglagyo. Ay, nano yung lagyo, yung kikatan teacher. Mr. Palakol nga na. Mangilabot no ring estudyante. May takutan nila. King pamong lagyo, palakol. Na mamagsak ini nga. O kaya, king itsura pa. Potang akit dining mestra. Ot may itong yakile. Ot may didikit na rin kile. Hotel na may kakawani. Mangilabot no ring estudyante. Pa man nagsalita, di pa man kilala. Ken pa mong itsura. Very strong sense of smell, sense of presence. O kaya, balo da rin aliwang tao, nung tutuka o mapagkunwari ka. Balo da. Ning kaya ta, balo ita, pero subconsciously, unconsciously, balo da rin tao. Eman makalawe ka ring mata ko, potang paksabyan ako. Balo mong balo, nung yung tao nga ita tutuya, o nung yung tao ita mapagkunwariya. Balo tamo, nung yung kasabi tamo, karungot tamo, paya-paya, o tensyonado ya. Balo mong balo. Kempam boses. Potang boses siyang makipate. Ating kong kaluguran, nga namukono ka na ako. Kayong mga kapampangan, hindi ba kayo madalas makipag-away? Bakit mo naman nasabi yan? Kasi ang lakas ng boses ninyo. Pag nasa public kayo, para kayong nag-aaway. Wapin po na, pansin tamo ita. Potang kultura tamo makailiwaya. Yung lengguwahe, yung pamagsalita. Ning kayo potang ating alibang lahi, akarungot da katamo, magtakala. Makatakasin boses, makatakasin siwala. Balo mong balo, nung yung tao, tensyonado ya, gagalgal ya boses. Tatakot siya, may naya boses. O kaya, balong mong balo, nung yung tao mapamiyeya, o may mutya, o kuripotya. Gustong panikang miririnan sobri. Gustong panikang miririnan solicitation, maganakak. Muli sabihin, mapamiye ka. Dakal ka babiye. Ila sasawa ka. Dirinan solicitation. Gustong katatanggap sobre, muli sabihin, kuripot ka. Ida ka buring dinan. Kasi, ila may babalik. Ding sobre. Ding solicitation. Po. Magdala tamong bawo. Bawo. Banglo nga tamo. Atintangan banglo.
balang metong kay katam. Bawan nyo mo yung kasiping nyo nung nanoyabaw. Ngayon po. Alam nyo yung kasiping nyo. Babaw yung nano. Balo mo ng tambing. Babaw yung kating ko. Aro? Senior citizen eh. Babaw yung baby powder. Teenager ya pa yan. Pero yung balo ng lalaki o babae, pati rin lalaki niya yan eh. Mag-baby powder lang naman. Kaya lupa. Okay na ito kaysa aking babaw tangaslam o babaw kang alubebe. Alam bisa sumiping kaya ka. Gustong babaw kang alubebe. Potangatin ba yung ordin na pari? Malapit na naman natin ba yung ordin kanyan keng arkidiocese. Paano man milang pong sisikloran agamat? Mumuna nung pipila ring obispo. Kay ba't ding pari, kay ba't ding lay people, kay ba't ding ordinasyon, do patugutan uman gamat. Paano man daw gamat, sisikloran dala gamat, pangawlan dala. Bakit? Babaw lang nga pong Ginoo. O iting panidang sasabihan, babaw ka nga pong Ginoo nga. Kasi po, itang laro, oil of chrism, nakabanglo. Olive oil. Kaya ba't nakabanglo po tang kibid daking gamat maglambat. Nya andyang makanano mong pulisan kaya ba't naning ordinasyon manatili. At po tang siklodla babaw nga pong Ginoo. Babawang banal. Babawang pisamban. Pero aliwa mo itang physical nga manuana. Lalong-lalo na itang spiritual. Kasi po tang bayo yung ordining meto nga pari sa slagyeng kabanalan na ng Diyos kaya. Pero may meto nga bayang tao sabiana, ako po makisawa, sumuyo ko kayong pisamban. Kabanalan nita. Yung meto nga bayang tao sabiana, sakripisyo kayong biya ko para king ebanghelyo ng Kristo. Supilan king ka na akong ambisyon, mabiyasa kong maging maganaka, mapagpatawad, mapagpasensya ka ring tao. O iting sisikloran ng pong paano mandaring dakalataw. Butang atimbayong pari. Mamahuyang apong Ginoo. Dengan nakapari, no karakal fans. Tinlang fan club. Ding matuang pari, mababawas na rin karilang fans. Kasi po tang tutwala, mamaunong kating ko. Ang pong alubebe. Midadayo itang baho na ning apong Ginoo. Itang baho na ning Krisma. Sana iya mo literal, iya mo symbolical nun literal. Aliwa mo sana itang baho, nun itang spiritual abaw. Sana milalako kaya kami po. King Ebanghelyo tangen ing iba't kang San Juan, John chapter 12, verses 1 to 11. Ing pibale-bale dari Lazaro, Maria at Marta. Ding ni kakapatad, best friend no ni nga pong Ginoo. At kita ka nung king kwento ning Ebanghelyo, sinalingal-ngal ginamit ng amano. The house was filled with the fragrance of Christ. Kasi Maria, yung karelang kapatad, o ba't kingwa na itang malapabang lumetong alitro, nardo. Sabi ng Udas, 300 days wages. Kamal na yung pabanglo ngayon. Yung pabanwang sweldo mo nga na. Ya pinimpresyo na yung pabanglong yan. Kay ba't bilos mo king kabitisa na ning Ginoo? Sinayang mo nga ng Judas. Bakit mo lang sinayang, binuhos mo lang? Kanyang gewa ng Maria ita, kinat mo yung bale, kembanglo. Sinalingal-ngalya keng banglo.
the fragrance of the Lord. Aliwa mo yung sala, aliwa mo yung kusina, aliwa mo ring kwarto, deng memaw, aliwa mo itang sulok, nune, ing mabilog, api bale-bale. Aliwa mo king siping ning Ginoo, nune, king mabilog, apir bale-bale. O yan yung bunga ng tutong lugod. Yung lugod ng Maria, king Ginoo, yang makananoy ka maluling kaluguran da ka Ginoo, ako pasayang. Katumuan kong banglo, ing mabilog api bale-bale. Ing tawang mit mo king lugod, may akulong king lulanan, ing kayang banglo. Kakalat tiyo. Wala mo pa banglo, apektuano nga ding sabla. Lulubya ka ring sablang silid, sablang sulok. Yayawan na ngan at gagawang mayap. Makanya ning gawa ng Maria, kitmuaning banglo, at kinat muya, sinalingal-ngal ing mabilog abale. Umpisan mo ngamulos kang pabanglo, dakalang tuki. Bali po niyang misan, sinake kong jeep, nakamaling kay, gasolina. Sinake kong jeep, kay bat, itang metong nga tao, may mayad dyan. Bayad po, Kay bat, alak pong panyukli, nga na ning gwardya. Ay, ning gwardya, ning driver. Sabi na nitang sinake, ay, iyak po manyad sukli, kaya kayo na yun. Mangilid-gilid jargulo ay tang magmaneo. Ikit na ating magmalasakit. Ba, din tutuki. Amamayad, yan kukuwang sukli. Kasanteng. Di kami nga natsuka rin. Yun ay po kukuha na ng sukli. Baluming kay kondaralanan. Kulang na, mabungsulay ning magmaneo. Sabi na, kasakit timbiye, pero kaga nakadaring tao. Inumpisa niya nitang metong na sinabi na, yun na po babalik ing sukli. Umpisan may kayapan, miyawala rin king lele. It's very contagious. Wala mo sakit yan. Gustong ikit-deke ka, sagli makapanawa ka. Salingal-ngal kembanglu, ing buong saken. Nga pinintawo, wating yung original grace before original sin. Tutulan naman detang taong mapamirayit, mamayad, detang balasubas, korap. Pero impani walang tamo, mas dakala ring taong mayap. At din taong mayap, in touch lagi ang original blessing, original grace, and not the original sin. Kitang pinandita ita, iya mo kabud, meglanyang bitis si Maria, kakatmuaning lugod, ing mabilog dang pibale-bale. Kasanting na po. Yamenyayang pabanglo, kakatmuaning lugod at kabanalan ing karelang pamilya. Ing karelang pibale-bale. O yan ing pulutan tang lesyon. Ngayon ing Lunes Santo na. Kaluguran kong kapatid. At yung tao, potang datang niya, magdalayang tula ang pong saya. Natural lang tao ring makanyan. Itang potang datang la, mag-crack lang jokes. Ano kaya na puso, light-hearted. Potang datang la, balang mawawala yung problema. Kakalat itang banglo. The life of the party, nga na niya po tang reunion, panayan do rin ang kaklase ng
joker, mapamiru, detang seryosong masyado, detang mayan kasabi. Ne? Huling magdala lang saya, magdala lang tula. Ating taong magdalang kapayapan, itampotan dintang iya, anay kahinahon. Anay kahinahon. Tang anay kababalog, o kaya kadiplomasya. Kadiplomasya. Misan natin kung in-attend meeting, kay ba't may papatela rin kaya beking meeting dintang itang kapatid na. Aro, mortal enemy. Tayo ni pinyabianan, pinuldupe, pinagkasan, at kami. Pero itang tao, tahimik yan. Binulad, lalawin niya mo, bit mong kapakumbaban, tatanguya, tinok nang yayining managkas. Bandang tawli, yang mi pakarine. Bandang tawli, yang linto immature. Kasi ining kabila, ane kapayapa. Ane kapayapa, ane kababalog. Makabilib la rin taong makanyan. Potang ating mi papate, magkialam la, no kadiplomasya. O pisabyan tamo, ako agad dudog pagamat. Masanting imi pa na sakit nga. Pisabyan tamo na, waring problema. Itang magdala lang kapayapan. Kapayapan. Bala mo, yung katang Santo Papa ngayon, magsalita yo. Tok na ganyan yung gera, nga naking Amerika. Iting kong ideolohiya, iting kong paglaban, at tila naman paglaban. Tami panuldo, yung masakit king gera, dakal mamamate. Yung Santo Papa, layo manarmas. Pero sabihan na mo, king mit mong kahinahunan, diplomasya, kababan, stuning gera nga na. Tama na. Tama na yung pananakit at pagpapatay. Tama na. Ning kasimplian pa magsalita, magdalayang kapayapan. Nga po tangat yung Santo Papa, the fragrance of Christ, peace, and forgiveness. Kaya po tang kairap ming Santo Papa, alaya man sasabihan, mga pagagana ka. Ababaw may kasi kabanala na ning apong Ginoo, kitang kayang kapayapan. Atin po naman tao magdalang kasaganan. Magdalang kasaganan. Tang potang datang la, potang at syula, ting pag-asa. Aliwano man ditang babiye sukol. O kaya ritang lagay. Ditang dilensya, babiye lang ayuda. Sakit na. Manibatan na naman kaya katamo. Saop nga ra, basta atin niyang kapalit. Aliwareta. Di nga manuntang mo ditang taong potang at syula, balo mong balo, magobrala, bansalese. Magobrala, ban mikagrasyala, ding kalulu. Ban mika-hustisyala, ring kriminal magkasakit. Ding makakulong. Nakalmakan yan. Daratang laking meto nga lugar, bangkanita, so panding miyangat. Naning problema, halawin tao, sa mastan tayo. Dending tawong magdalang banglo. Potang datang laring makanya na tao, manaliwa, manibayo, manibayo. Darala ding banglo ni nga pong Ginoo. They bring the fragrance of Jesus and they fill the house with that fragrance. Nino rin kakilala yung makanyan? Nino rin kakilala yung makanyan? Dakal tamo as sabing lagyo. Mekad, metong ka rin. Magdala kang saya, no ka rin ka man munta. Magdala kang kapayapan, no ka rin ka man dugba.
magdala kang kasaganan, no ka rin ka man miras. Ikaing bangluning nga pong Ginoo. Kawangis ng Maria, sa salbag mo itang banglo na ning apong Ginoo, no ka rin ka man munta. Opo, tagalang baligtad. Pwede yan naman baligtad. Pota, ang giyang no ka munta, magdala kang lungkot. Magdala kang mwa. At may naliwabig laing ingmud, anyan dintang ka. Manayimik la ring anak. Labubulad. O kaya magdala kang gulo. Aro, yaning magulo o yaning masakit pakisabyan. Disagreeable person. Everywhere she goes, mayroong kaaway. Nakikipag-away. O kaya, magdalayang kasiran. Kadatang na pa mo, magchismis na eh. Balo yung latest, nga ng tambing. Dito naman makiramdam, ay nanuya. Agad nung maniwala. Gustong kasiran, anang kanyaman pa kiramdaman. Do you bring the fragrance of Jesus? Ating kabaligtaran. Actually, kitang bale, aliwa mo'y Maria, Marta, ti Lazaro, ingatyo. At yo'y Judas. Judas, kimpalag yun na. Pero Judas, tao yung biyasa, accountant siya. Treasurer siya. Tao yung makatuliran ng popang sensible, rational. Kasanting na yung sinabi na yung bilos na yung pabanglo nga ng Judas, sinayang mo inang yung pabanglo. Nung pisali mo yan, binyata na ka rin kalulo. Wow, di ba maganda? Sinabi ni Judas, ibigay mo na lang sa mga mahihirap imbes na ilagay mo sa paa ng Panginoon. Judas, mayap yung tao naman, king pamanyalita. Dapat yung ibanghelyo, papasala na ikikatamo nga na. Naman talaga magmalasakit ka rin kalulo, ngaro? Wala naman talaga siyang malasakit sa mga mahihirap. Fake news yan. At inyang alimumbahong pidaladalay Judas. Meron siyang dinadalang ibang amoy. Aliwayang banglo ning lugod, nun ing makasalikot akaymutan. Nakatagong pagkamakasarili. Kunwari, pupunta sa isang lugar para tumulong, pero ang katotohanan, yung sariling agenda, kapakanan, ang nasa isip niya. Ito to, ang eman tapat, ang diyanging sasabyana at luluwal kay ngasbok na puro mayap, ano naman kalauting puso na at kaladwa. Karokan ang magkunwaring pamagmalasakit. Kaluguran da kayo'y kung kanakong memalen nga na. Pero bulsayang bulsa. Karing kaban. Karing pera ning balen. O yan ang pagkukunwari. Ayan si Judas. Napakagaling magsalita. Pero amoy talangka na nabubulok. Nagdadala ng ibang uring amoy. Anya, kitang lugar ito, Betania, kitang baleng ito, at duwalang klaseng bawo dingatsyo. Ingkang Maria, amingat mong banglo ning lugod, at ingkang Judas, amikakalat, karokan, pangamakasarili, ampon, pamikasala. At duwalang banglo. Kutang,
Ita mo kaya, nano kaya yung bawang daralan tamo? Maging personal tampong bagyan eh. Aliwa mo itang physical impisa sabihan keni, nun eh spiritual. What kind of moral life do you bring in your heart? What kind of spiritual life and wellness do you possess in your heart? Na anong klaseng relasyon, ugnayan, ing tutungatin ka? Po nga kakayra po, kakasiping da katamo, nano kaya ing panamdaman da kay katamo, ding haliwa. Kapayapan o tensyon. Masanting, nung pengari ka, kotnan mo rin anak mo. Ning kaya, yung balo. O nak, potang at ko, masaya kayo. Ali po, ngara kanta. Malub na mo, alakat ala kayo. O anak, potang at ko, payapa kayo. Potang abeking tatangyo, panandaman nyo yung masaya tamo. O komi pa yung daton na labyan namong mag-music o lumayas kembali. Potang mag-umili ni Father, nagikinig ba tayo? Yung iba, lalabas na lang. Nakakasawa na kasi yung sinasabi niya. Potang akakayurungot da kataring tao, naning panandaman da kay katam, ganaka o pa magsisti? O lang hanggang pamanatu king matsura? O pamamendisyon king masanting? Naning panandaman da kay katamo, katapatan o makalihim at makasariling pamalak intention? Kadalasan, mo man kailangan sabihan, man kailangan ng salita o amano. Karing pibale-baleta mo, naning bawing mimiral karing pamilyata mo. Santing pakibaluan tayo. Anong klaseng amoy ang inyong pamilya, ang nananahan sa inyong ugnayan sa isa't isa? Is it the fragrance of Jesus o the smell of Judas? Mabangluing kay kong apelido, potang babanggitan ding apelido tamo, ding aliwa, naning ka rin ang sasabyan. Ay, pamilyang yan, naning kakatang papakit. Paramdam. Naning nga babalitan da kay katamo. Okay, naning mimiral kay tigwagwa. Nanuying kababalitan king kay katang komunidad, kay katamong balen. Gwagwa, potang binggitan ming gwagwa, palengki, dakalasali, manyaman na chicharon, ang popang halwalo, sikat sing gwagwa. Karakal ta pwede sabihan, po. Sisikat siya naman kaya king kabanalan, na potang may banggit sing gwagwa, ay, yati ng cardinal, may libat gwagwa. Ay, karakalaparing mayor dinan kyan. Ay, ding pamilya kyan, mapanyimbala. Malugod la king apong Ginoo. Pasanting la respeto king balang metong. Potang miras kagwagwa, aliwaying timbri, aliwaying tsup ng angin, aliwaying baw. O kaya kang lugar pipagobran, may kakalating pamisaupan o yung kapanyiran. Excited kang lulub king obra, ngumabayat ka bitis. Halob mo na mo holiday.
Alob mo na mo, absent ka, mag-live ka. At yung pang-excitement, kasi putan lugub ka king obra, excited ka, kendasnan mo. Tingkang mission, at tingkang obrang gagawan, susopan ming bansa, susopan ming pamilya, susopan ming balen. Masaya tamo sanang lulub king obra. Nung ating banglo at mamaw king bawo ng Judas. At ini po yung mas malalamakutang. Nanuta kaya bawo arapaning Diyos. Balang metong kay katamo, yung abaw tayong balang metong. Pero metong masanting kutang, nga pong gino kaya, nano yung bawo tamo kaya? Kasi kingarapan na, ka makapagkunwari, balo na ka. Lubas ka kingarapan na ng Diyos. You are naked before God. Pwede tamong lunto kawangis ng udas, usto, matino, makatuliran, relihiyoso, mayap, pinglulol, kingasmok, kinpamangadi. Dapat nga pong gino, akakit no naman, din katang puso, tutukaya yung panyabyan tamo. Tutukayang lulwal king pamangadi mo. Yung kapag nasan king puso mo, iya kayang lulwal king asbok. Maria, meglupa yung mapanyayang dapat kingarapan ng Diyos, alangalong lugod, ing pepakit na. Judas naman, sinabi no ring gusto nga mano, makibat siya king misa. Dapat kingarapan ng Diyos, o batalang laman, kabudlamano. Ding sinabi na. Ngano kaya yung makayangat king banwa, king biyata mo? Ing bangluning lugod, malasakit sakripisyo at katapatan, o ing bawo ning keta sa nalub, kaymutan, kasakiman, kasanting pigo naman din kabang sisimbata mo. Kabang mga di mangumpisal, magprosesyon, nganing Semana Santa. May tanyang masanting ako tang nanimbaw, ay ababaw na ning Diyos keka. Nganing Semana Santa, naning adwa ni nga pong ginukekatamo, banglo ning kasalpantayanan. The fragrance of our faith. Explika ke po. Ing bangluning kekang sasalpantayanan. Ano pangalagu, pangasanting din kapag masusyan king Holy Week, ne? Tintang prosesyon, makule, atintan 7 palabras, bisita iglesias, dakal seremonyas, kilom ni pisamman, ating pabasa, mamosan krus, magsalibat-bat, karakal. Ang gana king Easter. Karakal. Dapat apalwal tayo sana ing bangluning kasalpantayanan tamo. Nanong burig sabihan. Posible kasing mga lagulan ng seremonyas, dapat alano man laman ding puso tamo. Posibleng makisan metong kangan, makyabe kasi simba ka, magprosesyon, pero wala naman lugod at malasakit, tutubo king kilub. Posibleng magdebosyon kang alam patugot, pero wala naman pa magbayo. There is devotion, why is there no transformation? Magdebosyon ka ng Semana Santa, o ba talang pa magbayo? Ing banglunan ning Semana Santa, ing banglunan ning kasalpantayanan niya nga duha ni nga pong Ginoo. Aluwayng palabas, nanimbaw itang banglo. Tuturwanan na katang Maria, king Ebanghelyo, ang tunay na debosyon, pinupuno ang buong kabahayan.
Hindi lang yung simbahan yung mabango, pati na yung ating puso, pamilya, komunidad, trabaho, ay punong-puno ng halimuyak, ng bango, ng kabutihan at kabanalan ng Panginoon. Iti po yung paganaka at hamon kaya katamon ing yatong eni aning karakal baw, dakal mabulok, ing mabulok ka gira, mua, patayan, ing baw na ning division. Ira mong pare-pareho tang tao, pero ating division ka ring bansa, makwalta kalulo. Bala mo ilang ating karapatan, ding kalulo, wala. Impamag kanya-kanya, o yan yung bawo na ning realidad na ning yato. Kailangan ning yating banglo na ning apong Ginoo. Ing banglong kakalat ng Maria. Yan na sinayang bilos nangan man kumalat. Yan nakalupang Judas. Ako kontra ng kokontra kimpa mangalat ning banglo ng Kristo. Kaniting Holy Monday, Lunes Santo, adwan tayo ning benediction IT, ing banglo na ning apong Ginoo. Sana miras kay katamo, ing tutunang banglo, ikalat tayo. Ing tutunang bao, ban masupil, ing bao ning pamikasala, ing bao ning pangamakasarili, ing bao ning kasalanan. Amen? Saglit mo pong migunam, king katahimikan. Ngani po, abe-abe tamong manalangin at midahon ganakantala ring sabla tamong kapagnasan, lalong-lalo na yung kapayapan para king mabilog ayato. Kambening malala makapanaligan, nga tamong makibat, ganakan mo kami Ginoo, king kekang kayarian. Ulitan tayo po. Menalangin ka kay Getsemani at mipawas daya. Para ka ring Kristiyanong daralan kasakitan, manalangin kami. Ganakan mo kami, Ginoo, king kekang kayarian. Di kapanda ka anting meto nga kriminal. Para ka ring alang kasalanan amesukol at emidinan katuliran, manalangin kami. Ganakan mo kami, Ginoo, king kekang kayarian. Biklak me in pasbol ning paraiso, king mayap ang mapanako. Para ka ring palpikasalang manigapu, king kekang kapatawaran, manalangin kami. Ganakan mo kami, Ginoo, king kekang kayarian. Dinawon me in kaladwa mo, karing gamat ning igpa mo.
para kaniting komunidad amanalig keka, manalangin kami. Ganakan mo kami, Ginoo, king kang kayarian. Ngayon ipuadwan tamo yung sarili tang kapagnasan. O Ginoong Yesus, pangisnawanan mi ing banglo ning kang kayapan ampong kabanalan. Itirumo king midake kaniting kang banglo king balang metong kaniting daratang ming kapag masusyan ning lugod at sakripisyo. Ikang mabibiat magari manggaman king alanganga. Manalangin ko ang hindi kapatad, banding kaya katamong daon, matanggap la, arapan ng Diyos, simpang lubos, mayupaya. O Diyos, sa maganakang iba, baligdan mo lang mit mong pakalulur eting banal, akararaptanan, apag masusyan miketi, layon linisan, at padalisayan na kami, ba na kaming lalong ilapit keka, ikang panibatana. Iti aduan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginomi. Ing Ginu mantabeya kekayo. Itasyula ding pusoyo. Pasalamatan tayo, ing Ginu a Diyos tamo. Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabos. Ing puriyan ng pong pasalamatan da ka, kapilan man, ampon nukarin man o iba, Diyos sa malugod, ampong maganaka. Ampat king kapamilataning makakabos ng pamaylas sa ning anak mo, may biyasa yung kinilala, ing metoyato, nung makanano ng dapat puriyan, ing kekang kamalan. At king ipasabi ng upaya ng krus, sinibul ing kayatulan king yato, at ing kayupayan ng Kristong mipako king krus. Ulinita o Gino, ikamiman, kayagom ding anghel, ampong sablang banal. Kikilalanan da ka, at king mitmong tula, ngamingan pupuri at kakanta.
Ikapin ng banalip pa, iking sibol ning sablang kabanalan, walinita panigapumi, itugtog ming espiritu mo, anti mo yung titipang ambon, kareting kaya kami ngayon, ban pabanalanala, at para kaya kami gawa ng katawan, ang pondaya, ng ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi pa, kanitambing ang mipagtaksila niya, bayo na kusang lubdinaw ning biyena, king pamaylasa, ampon kamatayan. Kinwaning tinape, pepasalamatan naka at pinuri. Piraso na yung tinape at dinwang kaning kayang kakaluguran nga na. Kuanan niya iti, ikayungan, mangan ko kaniti. Uling itiya, ingka na akong katawan, amidahon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan, kinuhaning kalis. Pasibayo na kampi pasalamatan at pinuri. At dinwang na iti, karing kayang kakaluguran nga na. Kuanan niya iti, ikayungan, minum ko kaniti. Uling iti ing kalis, ning kanakong daya. Ing daya ning bayo at tampong alanganggang tipan. May bubu para kay kayo at para karing sablang tao. Banketa, may patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti, king pamigaga na kayo kanako. Mipuri ang misteryo ning kasalpantayanan. Inya, ngayon gaganakan mi o mapamakalulugib pa, ing kamatayan ng pangasobli ng mebye, daraon miyake kay iting tinape ng biye at iting kalis ng kaligtasan. Layin ming pasalamatan keka, ing pepalirian mo kaming matampang talakad arapan mo at sumuyo keka. Ikamingan sanang misulusulu, king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kami, antimong metong ning banal mong Espiritu. Ganakan may pa, ing banal mong kapulungan, makalaganap king meto yato. Miganap na sana king lugod, ampon kapayapan. Kambe ng Leo, kaya kaming Santo Papa. Florentino, kaya kaming Obispo, ding sablang pari at diakono, at ding sablang tao, ang malugod susuyo, king banal mong balayan. Ganakan wala naman din kapatid mi, aminuna ng pepaynawa, king pihong kapanayan ning pangasubling mebye. Lalong-lalo na ding pakyabemi at tatayran king kaya kaming pamanalangin. King pakalulumoy pa, idala mo nga sa kambering sablang mayango na biye, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kami ngan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biya langanga, ban kambening nuan na Virgen Maria, induning Diyos, indumingan. Kambenang San Jose, ing kayang malugod na esposo, kambering nuan na apostol, ding sablang banal, amibiyebye kalugod-lugod keka, king kekabaning panawan. Apurian at apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak.
King kapamilatan ng Kristo, kambena at keya, ibang mayupayang tutu, kagom ning banal na Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman ki galanganga. Maging banglo na kesa ng mikakalat ning kekanganak kabang ngaming manalangin. Isang yain at aming kayanan mo, ipamituan mo, ket isulit ng O Diyos sa ipami, ang ginuming Kristo, sinabi na ka rin kayang apostol, kapayapan lalakman ko kay kayo, kapayapan ko, babiya ko kay kayo. E mula sana babalikdan, di nga gawaming pamikasala, nuning kakampansinan, inki kaming kapagnasan, king kabanalan, ampong kapayapan. Pamayapan mo kaya nga natpisan meto nga nagpangking kaburian mo, ikaing mabibiyang pon mag-ari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapanan ni Ginoo, yang bantabes sa kapilanman kay kayungan. Kay kante mo rin. Malugod tangida kay ngeni, ing tanda ning kapayapan. Kapayapan po. Kasalanan,
kapatading ginutang Yesu Kristo, ing lugod at pakalulo ning iba, kapalad daring mayaos, kaniting banal ayapunan. Matampan tanggap keko, Dapat yung kasmay nga mano mo, at kumayat na ako. ako. O katao manadaya ng Kristo, sa sad mo kengan, nagakimbiye alanganga. Amen.
Manalangit tamo. O Diyos, sa mapamakalulong ipami, iti sanang sakramento mo, katmua na kami king malablaba debosyon, ba kaming mitutula king pamagmasusi, ampon grasyang bubunga na niting banala kararaptanan. Iti aduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Tingginho mantabay kay kayo. Duko kayo po, maligaputang bendisyon kin Diyos. O Ginoo, ing pamaningat mo, ipanluwalo na lasana, ring pakumbaba, papanalatinya na lasanang ligtas, ding sablang manalig, king kekang pakalulo. Ba nilang magmasusi karing piyesta ning Pasko, emo kambening pamagsane pangkatawan, nun may gitpaking sabla, kambening malinis, apamisip, puso, at piluplupan. Adwan miti, king uli ng Kristong Ginumi. Amen. Bendisyonan na kayo nga ng Diyos, alubos mayupaya, ingib pa, ating anak, ating banalay Espiritu. Amen. Adaon tani, ing Santa Misa, umetanang eni, king kapayapaan ng Kristo. Salamat kin Diyos. Maya pabingi po kaya kayo man. May pabingi po mo. Anima Christi.